Beraz, 13. puntua. Adierazpen instituzionala, 13ko azaroaren 25 emakumeen indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta. Declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Testua irakurriko dut. Adierazpen instituzionala, 2008ko azaroaren 25 emakumeen indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela. Azaroaren 25ean emakumeen indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta jarri nahi dugu arreta gazterian eta harreman sexual eta afektiboak errespetuan, askatasunean, autonomian eta berdintasunean oinarritutako eraikitzeko beharrean, baita oso bereziki neska gazteek larriki jasatzen dituzten sexu erasoetan. Lorpen garrantzitsua izan da, hala instituziek nola jendarteak oroar emakumearen aurkako indarkeria jendartearen arazotzat hartzea. Alabaina, sarritan ez da adierazten zergaitik dirauen violentzia horrek eta zeintzuk diren bere sustraiak. Harrituta jasotzen ditugu emakume gazteen aurkako indarkeria sexistari buruzko albistea. Agerian uzten dute, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko harremanak gure artean kolektiboki sustraiturik dagoen desberdintasunean oinarrituta eraikitzen direla. Eta eguneroko jarreretan agertzen dira, desberdintasun hori ugarituz eta betikotuz. Desberdintasuneko testuinguru horretan sartzen dira erasoak, eta eraso horietako asko hain daude normalizatuta neska gazteek nekez antzeman ditzaketela. Horietako batzuk honakoak dira, emakumearen gorputza desira objektu soil gisa ikustea, kontrola ezinezko sexualitatea duen gizonaren estereotipoa, berekintzen erantzunkizun orotik salbuesten duena, edota jazarpenaren naturalizazioa, hurbilketa sexualeko estrategia gisa. Emakumeenganako indarkeria errotik desagerrareztako lanak lehenik eta behin agerrian utzi behar ditu indarkeria mota hori. Era berean, beharrezkoa da erasoak prebenitzeko erabiltzen diren estrategietan. Beldurraren bitartez, euren segurtasunaren erantzule izatea saihesten duten mezuak helaraztea neska gazteei. Halaber, mezu horiek nesken jabekuntza sustatu beharko lukete eta sexualitate aktiboa izateko eskubidea aintzatetzi. Beti ere, neskak estigmatizatu gabe edo jarrera arriskutsuen erantzule egin gabe. Ezinbestekoa da oztopoa ganditzea eta estereotipo sexistekin haustea. Gazteengan ere, sexismoak deslegitimizatzeko jarrerak eta maskulinitate hemogenikoaren eredutik urruntzen direnak sustatuz. Horren bestez, ezinbestekoa da ulertzea ezin dela emakumeekiko violentziaren aurka borrokatu maskulinitate eta feminitate ereduen eta emakumeen eta gizonen arteko harreman afektibo eta sexualak eraikitzeko moduen eraldaketa sakonaren alde egin gabe. Funtsezkoa da, gazteek errespetuan eta berdintasunean oinarritutako sexualitatea garatzea, ahalbidetuko duen hezkuntza afektibo sexualak izatea. Honetaz guztia jabeturik, udal honek konpromisoa hartzen du berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako udal politika aktibo eta koordinatuen garapenari eusteko. Horretarako martxan jarrita dauden ekimenak berdintasunean oinarritutako sexu hezkuntza, beldur barik lehiaketaren hurbilpena ikastetxetara, herritarren sentsibilizaziorako salaketa era desberdinak mantentzearen alde agertzen da. Horien bidez, emakumei jabekuntza sustatzeko beharrezkoak diren baliabidez hornitzeko, baita jabekuntza eta egunerokoz eraso sexisten kontrakoa jarrera aktiboa eta irmoa hartzea sustatzeko ere. Konpromisoa hartzen du gazteria jokabide sexisten kuestionamenduan eta matxismorik gabeko jarrerak hartzean engainatzeko. Neska zein mutil gazteei dei eginez ere. Euren ezagutzera iristen diren eguneroko erasoen aurkako jarrera aktiboa har dezaten eta desberdintasunak iraunarazten laguntzen duten euren aurreritziak eta estereotipoak eurak ere identifikatzera. Era berean gomit egiten diogu herritar guztiei eta bereziki herriko neska mutil gazteei azaroaren 25ean
emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta izango diren ekitaldietan era aktiboan parte hartzera, bai eta urtean zehar izango direnetan ere. Bestalde, udalak mezua bidali nahi die, herritar guztiei arrere emanez egunero, emakumeenganako ematen den era guztietako violentzia saladari. Sopelak 2008ko urriaren 13. Bueno, lehenengo eta behin bozkatu egin behar dena da proposizioa bera gai ordenean sartzea, bai? Eta gero ja eztabaidatzen izan da hasten da. Beraz, proposizioa gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Vale, eta orain eztabaidatzen izan dan, Berta, zerbait esateko daukazu? Gai honen inguruan zerbait esateko, ez? Egizan? Ez? Sonia? Bueno, a ver, el texto ha sido un texto propuesto conjuntamente, nos parece adecuado en cuanto a contenido, pero sin embargo no estamos de acuerdo con las formas. Me gustaría enfatizar que se han tenido 8 días para hacer la propuesta, que finalmente ha llegado a nuestras manos el día de hoy a las 3 de la tarde. Creemos que no se trata de una declaración urgente ni excepcional, que es un tema que por desgracia tenemos que tratar todos los años y que por lo tanto hay tiempo suficiente para prepararlo y presentarlo a tiempo. Que además, a menudo se nos exige al equipo de gobierno hacer las cosas con tiempo y sin embargo luego no se actúa con el ejemplo. Y luego, por otro lado, me gustaría recordar que en coordinación con el Grupo de Mujeres del Pueblo se nos ha pedido que la declaración, se nos pide habitualmente, que la declaración que se hace el 25 de noviembre en el Ayuntamiento no sea demasiado larga. Por eso la propuesta anterior, que era más corta y que de alguna manera resumía los contenidos que aparecen en esta propuesta. Bueno, por eso me gustaría que en próximas ocasiones se tuviese en cuenta escuchar a los grupos del pueblo, lo que proponen. Y luego me gustaría aprovechar para recordar las acciones que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento en torno a la prevención de las agresiones sexistas. Como bien aparece en la declaración, la educación sexual con perspectiva de igualdad de los centros escolares, en los 3 centros escolares, el acercamiento del concurso Beldur Barik a los centros educativos, la sensibilización a la ciudadanía a través de la revista, de la web, también la creación de espacios para la reflexión sobre la violencia machista. Este año se ha puesto en marcha una nueva iniciativa a través de talleres que tendrán su reflejo en una acción de calle que denuncie las agresiones sexistas. Y también a través de una mesa redonda que tendrá lugar el 25 de noviembre, posteriormente a la consideración y la declaración institucional. Por otro lado, también se apoyan diferentes formas de denuncia de las agresiones sexistas, como concentraciones, sensibilizaciones con pancartas, la lectura de la declaración institucional como parte de estas acciones. Y por último, comentar que se está trabajando también en el estudio de un proyecto de diagnosis para el empoderamiento de las mujeres, para darles todo tipo de recursos para las agresiones sexuales. Vale, hau izan da, 13. puntua bozkatzera joko dugu. 13. puntu honen aldeko bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado.